جشنا چهارشنبه سور د ناوا ازیدین لکردستان و دروی کردستان دجی به مراسم تایبت پیروز کرن. ایوب نصری و جلالش زانیاریان بدمد و درباره ده ویویان فتحشی ج عموده و لگل مبه ایوب استیم جمتل لالش ایرو مراسم چهارشنبه سور چاوا بریودچ. بله رورسمن جشنی هر چند کو پتریاوی یعنی دوهی لوی داره بو ایرو رورسمن درست لمالات هنر کن لید گلوی کیجی کو خلک که زیده هات یا پرزگاه لالش و کو مازنده تا کردن کو نزدیک 25000 ایرو دا و سردان لالش بکن کو دهنه لالش دست پیک هل دست پیک لالش دما دهنت ناف پرزگاه دال وی داره کو پر صلات های کل ویره دچنه ویره غارد دن دا کو خوش گنه خوب ورینن ویره یعنی دوی هر کسی بیدت ناف پرزگاه لالش دا دوی پاکش بیج گنه هاش برندجی دست پیک ویره رورس من خوين تايبت كو قلناهات ورينن باش راشي دهنت ناف برزجه دا وناف برزجه دا قربالقي الهر دري هي يعني هر جهه برزجه تو بتشي قرب افجه اسلك والسوق معرفته يا السنتري يعني برزجه لو درجه قربالغ زيده هي هنت ميفان دف منن از خازم اوجي بحث بكن كو اوجي هاتينا ججنه خدمتكار راكان دست بك برس خدمتكارن برزجه هنا كاري خدمتكار لو دري تايبتي ججنه دا چيه بله سسترا هذا سرچاوا بري هر اشتياس في جشن الهميزيا بيروزت كامز دربي عراقي ونام عراقي جدا رسمي في جشنك وخدمتكاري بقرداي روج كبري جشن خدمتكار قسطا مزارقها مثلا مزارقها كان اطلال شدا او الداني بارده شن كل الكاكومت كان كل النيسانه هروهات قلبنا في او بيناتين بقوا هستن وخوشك وين بين الخلق زيادات تبريد جشن افراسي قالك بما خوشك مثلا بين الخلق بيت او خلق شيء وكي قلت الرزل في جهه قالت وفا البير باوريت ميزيا كو بيروسرين جهه التاخ جهان ده ابجي وقت او رسميت كل كاتنا قيران او تنا بقوا هستن وداخل متكاره بقول قصايد ايفاري او كل الكاتنا قردان قلبنا في وقول قصيد هطا سبيكا خدمتكار لي خدمتت كان سبيكاش ساعات سيوني هطا ساعات شاري جوقات القل خدمتكار او قل شكاستيت قلي امراض من صدري مزارت خودان بله يعني هر درجه كي لالش قل وكاكو ميفاني من دا ديار كرن هيك جر ورسمين دين هيك في ججنه هيك افا هيك ترانكرينا هيفي دار هيك تينا رانكرن شو يعني افا هيكانت كان هيك يعني هو اصل بدم هي بدار يعني هر کسی کو هيكاويش كاست و او هيكا خوب ده انه هازو اف زاروكات كان كد هيكا كش كيتن هو والله هي دار ما هيك فايده كر بس بله ایوب نصری لالش لگل مبو مراسم لالش بریودچن